Jadi macam mana ahli akademik dan penyelidik nak navigate benda ni? So sempadan-sempadan disiplin tu pun dah terbalik-terbalik lah kan. So padahal kalau Prof atas punya Islamization tu, dia memang daripada asal dia punya ni ialah untuk undo certain things and redo certain things lah. Dia macam gitu kan. So dalam keadaan memang banyak benda dah terurai ni kan, you better have something lah to base your program on kan. Kalau tak, memang kita akan meraba-raba lah, kita terpaksa ikut-ikut orang buat AI, kita buat AI, orang buat klasifikasi macam ni, kita pun, sebab kita tak ada kita punya sendiri. So tapi untuk kita buat kita punya sendiri tu pun, dia bukan dia just propose macam tu je kan. Dia kena the rhetorical power tu is in kita buat, dan benda tu convincing enough di kalangan ilmuwan untuk kembangkan kan. Itu je cara untuk bidang ilmu ni dia dapat traction kan. Dia bukannya kita buat satu proposal paper tiba-tiba semua orang ikut, dia takkan macam tu.